nongere mbahereze ikaze mwese abakomeje kudukurikira Talk Sport Ubuzima, abaherereye mu mpera zose z'isi. Mbifuriza n'icyumweru cyiza cyane kabisa, twagarutse n'imbaraga nyinshi cyane. Hanyuma rero abanyempano 10 bakuriye i Burayi bashobora kuba abakinnyi bashya b'Amavubi, ariko aha ngaha turagukubita abanyempano 5 ushobora kumva mu Mavubi b'abahanga cyane bakinira amakipe akomeye, Arsenal, Manchester United n'andi makipe cyane akomeye. Mbanje kuguhereza kuri angahe kuko ariyo twese tuzi. Hanyuma kora like, share. Talk Sport Ubuzima ndi mugiye kubana ni ubuzima kabisa, tuganira ugezweho na tubicano Talk Sport Ubuzima. Duhereye ku mwanya wa 5, turahera ku mwanya wa 5 kubatiza ku mwanya wa mbere Maxime Wessence, uyu munyezamu wa 3 wa Kiev mu Bubiligi, afite so mu Bubiligi na nyina w'umunyarwandakazi, bimwemerera rero gukina Amavubi. Afite imyaka 21 y'amavuko, mu gihe uburebure bwe bureshya na metero 1.91, ni muremure cyane nk'uko mubibona. Ntigeze akina ikipe y'igihugu ku rwego urwo ari rwo rwose. Rero umukinnyi nawe mu gihe yaramuka asiyemeye gukina Amavubi yageza mu izamu Maxime Wessence. Hanyuma ku mwanya wa 4 ni Sandrine Ngabo, ni umusore w'imyaka 17 y'amavuko ukinira mu kibuga hagati mu ikipe ya Ringbik ibarizwa muri shampiyona cyiciro cya kabiri mu gihugu cya Denmark. Umusore afite agaciro k'$350 by'amadolari. Ikipe yose ashaka kumugura y'Amerika ku rwego rwa transfer market rigena agaciro k'abakinnyi ba ruhago asanzwe akinira ikipe y'igihugu ya Denmark atanyije imyaka 18 ndetse na 19. Abo ngo ni ku mwanya wa 4. Hanyuma ku mwanya wa 3 ni Joel Mvukamugisha, ni umusore w'imyaka 19 y'amavuko usanzwe akinira ikipe ya Bodø Glimt muri shampiyona cyiciro cya mbere muri Norvège ndetse n'ikipe y'igihugu ya Norvège mutanije imyaka 20. Ntazinduka rero ashobora guhamagarwa mu Mavubi cyangwa se akazaza gukina Amavubi, nubwo atabona umwanya uhagije wo gukina mu ikipe yahabwa iminota mike ya Europa League Conference muri uyu mwaka w'imikino, aho yanagaragaye iminota 8 mu mikino. Ikipe yatsinze AS Roma ibitego 6-1 mu mukino w'amatsinda abaye mu Kwakira mu mwaka w'2021. Hanyuma tugiye kujya ku mwanya wa 2. Urumva ari nde? Kwa subscribe, share na comment sanzane zino video zose turatugenda kugeza ku mwanya wa 2. Turasanga rero Noam Emery, ni umusore w'imyaka 19 y'amavuko wavukiye mu gihugu cy'Ubufaransa, aho se mubyara ari Nkusi Fils Emran wakina ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu ntangiriro y'ikinyejana cya 2020. Noam urakinira Manchester United atanije imyaka 23, aho yageze i Manchester avuye mu ikipe ya Amiens mu Bufaransa. Umusore yakiniye ikipe y'igihugu y'Ubufaransa mu batanije imyaka 16, ariko u Rwanda ruramutse rumuvugishije rukamuganiriza akaza yaza gukina Amavubi kuko kiri mu batanije imyaka 16. Kinyuma mu myaka batanije imyaka 16 byashoboka kuba wakinira ikipe yindi yose yakwifuza yagutwara mu gihe utaba wemeye gukinira ikipe nkuru nyine. Ku mwanya wa 2 turasanga nde? Mbibutse mukore like nyinshi cyane musanzande zino video kabisa tubagezaho ibintu byacu. Ukore like, share, comment sanzande zino video kabisa, dugitekerezo cyane muri comment byose turaza kubinyuzamo amaso, turaza kuba bereka ko twagiye tubibona. Hanyuma musanze abandi iyi video kuri WhatsApp, kuri status, mbuga nkoranyambaga zose ukoresha kabisa. Noneho ku mwanya wa 2 hari Igabamaniraguha George Lewis, yavukiye Kigali mu Rwanda mu mwaka wa 2000, aho yavuye rero mu myaka y'ubuto yerekeza mu gihugu cya Norvège, aho anafite ubwenegihugu bwa Norvège. Umusore akina nka rutahizamu uca ku mpande mu ikipe ya Arsenal yabatindije imyaka 23. Rero Igabamaniraguha George Lewis, umusore utarakina na rimwe mu ikipe ya mbere Arsenal, ntabwo yageze ahamagarwa mu ikipe y'igihugu ya Norvège ikikiri icyo ari cyo cyose. Umutoza mushya rero mu gihe rero umutoza rero afite akazi katoroshye rero kugerageza kumvisha abasore ko bagomba gukinira u Rwanda, nubwo hafi ya bose bafite amahirwe yo guhamagarwa mu bindi bihugu bagenda bavukamo. Ariko mu gihe abo batoza b'u Rwanda baramuka babaganirije neza cyane
akabemerera ibyo babasaba byinshi cyane, abakinnyi bajya bakinira bakina n'amapurime menshi cyane, ibindi byose bazaza bagakina Amavubi, natwe tukareba ko twakongera gusubira mu gikombe cya Afurika, mu gikombe cy'isi. Igikombe cya Afurika nibutsa ko tugiherukamo 2004, u Rwanda Amavubi nagiherukamo 2004. Rero turakinyotewe cyane natwe kuba twakijyamo, rero arizo mpamvu izi ntwaro kwenda zishakisha cyane. Instagram Togo Sport Ubuzima, YouTube Togo Sport Ubuzima, TikTok Togo Sport Ubuzima, kora like, share, ciao, service nziza.